হাইলাকান্দিত বাৰ্মিজ সুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ৰূপত আৰক্ষী বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপাৰী জব্দ আৰু কেইবাটাও গুদাম সিল কৰাৰ পিছত এবাৰ আৰক্ষীয়ে ধ্বংস কৰিলে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ বাৰ্মিজ সুপাৰী। দেওবাৰে হাইলাকান্দি জিলাৰ গাগলাছেৰা এলেকাত জব্দকৃত 55 কুইণ্টল সুপাৰী জ্বলাই দিয়ে আৰক্ষীয়ে। বাৰ্মিজ সুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ৰূপত হাইলাকান্দি আৰক্ষী জ্বলাই দিলে প্ৰায় 2 কোটি টকা মূল্যৰ বাৰ্মিজ সুপাৰী। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ড্ৰাগছ পুৰা ধ্বংস কৰাৰ দৃশ্য আগতে বহুত দেখিছে, কিন্তু দেওবাৰে ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰলৈ দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে ধ্বংস কৰে যোৱা অক্টোবৰ মাহতেই জব্দকৃত প্ৰায় 55 কুইণ্টল বাৰ্মিজ সুপাৰী। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে খাদ্যৰ অনুপযোগী বুলি ঘোষণা কৰা সুপাৰীখিনি ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত ধ্বংস কৰে আৰক্ষীয়ে। सुपारी का सीजर में जो प्रोटोकॉल है, अगर सुपारी को कोई क्लेम नहीं करता है और फिर हम लोग उसको फूड एंड सेफ्टी से चेक कराते हैं कि वो कंज्यूम करने के लायक है कि नहीं। ये वाले जो सुपारी इस समय डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, ये लाला पुलिस स्टेशन केस नंबर 501 और 502 में सीज था, जिसको कोई क्लेम करने नहीं आया और जिसको फिर फूड एंड सेफ्टी ने बोला कि ये फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इसको डिस्ट्रॉय करने का इंस्ट्रक्शन दिया था। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग अराउंड 5539 kgs বাৰ্মিজ সুপাৰী ডিস্ট্ৰয় কৰে। শনিবাৰৰ প্ৰায় বাৰ্মিজ সুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে দুটা পৃথক অভিযানত প্ৰায় 285 কুইণ্টল বাৰ্মিজ সুপাৰী জব্দ কৰে। হাইলাকান্দিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন ট্ৰাকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ সুপাৰীৰ লগতে 20 মোনা আগৰ কাঠো জব্দ কৰে। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত চলাই মাৰাথন অভিযান সিল কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণে মজুত ৰখা অবৈধ আমদানিকৃত বাৰ্মিজ সুপাৰীৰ 8টাকৈ গুদাম। শনিবাৰে বিয়লিৰ পৰা দেওবাৰে পুৱালৈকে চলিছিল অভিযান। সিল কৰা গুদামকেইটাৰ গৰাকীসকলক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ জমা দিবলৈ আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। 5 ग्राम में सीजर के बाद हम लोगों ने पूरे लाला एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुपारी का स्टॉकिंग होता है, हम लोगों ने 7 गोदाम कल सर्च करके उसको सील कर दिया है और गोदाम के ओनर्स को सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को प्रेजेंट करने के लिए बोला है। उस पर हम लोग प्रॉपर एक केस लेके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 7 लाला के गोडाउन्स के अलावा एक गोडाउन हम लोगों ने अलगापुर में भी सीज किया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है क्योंकि हम लोग 8 गोडाउन्स का बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम 10,000 से 20,000 बैग्स तो होगा ही। ये ऑपरेशन पूरा लगातार चलता रहेगा जब तक कि कोई भी इलीगल सिंडिकेट यहाँ पे एक्टिव होने का कोशिश करेगा। हम लोग इमीडिएटली लीगली उसको बंद करेंगे। हाइलाकांदिर পৰা অমিত ৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।